Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 20. epizoda od Nur Travel. U 20. epizodi ćemo da pričamo o nečemu što volite mnogo u Egiptu. Ostanite s nama do kraja epizoda da biste znali što više o njemu. Pozdrav svima sa celog Balkana. Danas u našoj epizodi ćemo da pričamo u jednom od najlepših mora na svetu i to nam je Crveno more. U Egiptu postoje dva mora. Prvo more je Sredozemno more koje se nalazi na severnom delu Egipta, a drugo je Crveno more. Danas ćemo da pričamo o Crvenom moru koje se odvaja od Indijskog okeana i nalazi se između dva kontinenta, to su Azija i Afrika. A sa juga je povezan sa okeanom Teskom Bab el-Mandab i Adanskim zalivom, a severno se graniči sa Sinajskim poluostrovom i Akabom i Suetskim zalivom gdje se nalazi Suetski kanal. Površina Crvenog mora je oko 438.000 kvadratnih kilometara, dok je njegova dužina oko 2250 km, a u najširim delu oko 355 km, a maksimalna dubina je 2211 metara, dok je prosječna dubina 490 metara. Međutim, postoje naravno i plitki delovi. More je poznato, kao što znate, po koralima i morskom životu, tako da ima više od 1000 vrsta beskečmenjaka i 200 mekih i tvrdih korala. A prvi ljudi koji su izveli ekspediciju do Crvenog mora su bili drevni Egipćani, jer tada su htjeli da napravi trgovačke puteve do zemlje Punt, koja je najverovatnije Somalija oko 1500 godine pre nove ere i koja je vodila kraljica Hatshepsut, jedna od najpoznatijih žena koja je vladala Egiptom. A Grci su ovo more nazivali Arabicus Sinus, a Arapi su ga nazivali Kalzam, dok naziv Crveno more je smišljen kasnije. U stvari postoje dve teorije. Prva teorija pretpostavlja se da je ime dobilo po tome što povremeno dobija bledu crvenu boju usled sezonskog cvetanja jedne vrste sičušne alge, koja ima crvenkaste pigmente i živi ispod same površine vode. Dok druga teorija je da je more dobilo ime zbog vatrenih izlazaka i zalazaka sunca, koje zajedno sa crvenkastim planinskim vencima daju crven ocijaj, mada niko nije sasvim siguran odakle potiče ime. U stvari Crveno more je jedno od najslanijih mora na svetu, zbog velikog isparavanja, tako da slanosti je oko 36% na južnom delu mora, dok je na severnom delu 41%, a prosječni slanit mora na svetu je 35%. U posljednjih 30 godina Crveno more sa svojim hotelima i odmaralištima postalo jedno od najvažnijih turističkih odredišta u Egiptu, gdje dolazi veliki broj turista iz svih delova sveta kako bi uživali u njegovim kristalnim vodama i sportovima kao na primjer ronjenje, gnjurenje, surfanje i ribolov. U stvari Crveno more je dobilo više značaja nakon kopanja Suetskog kanala 1869. godine, jer je povezao kontinente Evrope i Azije, pa je olakšao međunarodne trgovačke rute i skratio udaljenosti i naravno smanjio vreme. Stoga Suetski kanal ima najveću tonažu brodova u poređenju sa drugim plovnim putovima sa stopom opterećenja od 15 globalnog tereta prevezenog na brodove. Evo, dragi prijatelji, sa ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva. Ukoliko je epizoda vama se svidela, ne zaboravite da se pretplatite, da lajkujete isto tako i da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.